Njengoba ngemigcibelo mhlatili 10 enyangeni yamaBasa silo semhlaba ingonyama inkosi Mswati III sitabe sihlanganisa iminyaka lengama-57 satalwa itolo kusihlwa lapha esigodlweni kaLozitha eMandulo Grand Hall bekade kunalomkhulu umsebenzi lapho khona sive semaswati besikhathi simekise tetfulo kanti-ke sivele besikhathi simekisile besiholwa endlovu yemhlaba loMaNgcebeza Khweshe waBhuza kanye-ke namakhosikazi abekade akhona umhlonishwa Ndvunankulu liphini lakhe tindvuna tembuso kanye nesive lesinyendi kanti-ke bamfumo betfulile tintfo letihlukahlukene lokufaka ekhatsi imisebenzi yetandla yona-ke imikhicito tivuno letihlukahlukene tinkhomo kanye-ke nalokunye lobekadze kufiswe ngito-ke tinhlitiyo tabo kanti-ke tinkhomo letemukelwe isilo semhlaba tili-171 171 kanti-ke tinkapane letehlukahlukene nematiko ahulumende anikele ngemali lenganga 7.6 million wemalangeni silo semhlaba nasesibonga sona-ke sive sishito ukuthi leli langa lisibusiso lesikhulu futhi-ke iyatfokota kakhulu kubona sive semaswati sihlangene kwenta umkhosi welive kwenyama yemhlaba ishito ukuthi kutabe kulanga lelikhulu lokutfokota kodwa lokho akusho-ke ukuthi emakhosi abakhohliwe labo-ke labeswele nalabadzinga lusito ngako konke nakwentiwa ngelubumbano nangebunye besive sesiswatini kutaba-ke imphumelelo futhi-ke wonke angamkhohlwa lomunye loweswele lesithandazako ukuthi umkhosi nasewufikile nawo kube lisuku leliyawuba mnanzi lilethe injabulo lilethe kuthula lilethe impumelelo lilethe lithemba nakulabo lababonala ukuthi kumbe ngalelinye ilanga bangativa ukuthi abona impilo yabo isengakabi ngile bangcono ngoba konke lesikwendako sithi sikwenda noma sijabula noma sinjani sibe sikhumbula ukuthi bakhona labangakajabuli esigabeni sekutheni baswele lokhu naloku ema-means la ngabenda ukuthi babe ingcenye yenjabulo kepha-ke sihlale sinabo ngesikhathi sonke emcabangweni nekwati nje ukuthi lapho bakhona khona bangadiveli ngathi sebalahlekile sekude nalobanakelelako esigabeni sekutheni kubanakelela nekubakhumbula nekuhlale sibati nekuhlale sibafunela tindlela ukuthi impilo ibe ngcono kuyawuhlale kuba kumaplan lokho kakhulu ebekunene indlovu yemhlaba loMaNgcebeza Khweshe waBhuza nayo-ke ibongile tona-ke tetfulo letiya kuso silo semhlaba yase iyasho ukuthi futhi iyatfokota kubona kunebantfwana labancane nabo-ke betabata betfula enkosini indlovu yemhlaba igcizelele ukuthi kude-ke sipho lesincane ngoba tonke tipho tifike tibe ligugu kuso silo semhlaba sebabenile lokho lokuphuma etinhlitiyweni ndabona ngobe kunene ukuthi bakukhunge ushintshe umfundisi laphana ukuthi Jesu wathi makadelwe kwaqhamuka tati eMpumalanga tita ukhunga Jesu bantu abakhona bayabonela nawe batokukhunga futhi batokubambisa nawo lo msebenzi lomkhulu longaka ngoba bekunene mawutelwa ngumcimbi ekhaya uyowe bathi uphusadalokwa nalokwa ubathi uyabuka ukhanza usinawo usilesive sami sitawulela ngoba phela sive makuto ujatshulwa bekunene kuyokufuneka sigidwe kube mnanzi bese kuyadliwa sekuyisutho ngoba ugidza kujama sewulambile awu sigidzile kona koshindlala awu sishe safa kuthi-ke awu bekunene siyathumisa umsebenzi lomkhulu longaka ningemaswati nani netikhandle ukuthi awu angeke naye atiphulule yedwana kulo msebenzi
njengoba kuvakala nje ukuthi abanye babeka ko-10 bani bani vakala ungathi kuncane kukhulu ngoba nako kunalo lisayidi lawo nako lemntanithwala. Kanti-ke njengoba lusuku lwekuqala lwengenyama litobe lingemgcibelo, umgcibelo losekhathi kwempelasonto eliphasika lapho khona-ke kuchutshwa khona tinkonzo even naseSwatini ingonyama yemhlaba yabusisa mhla tingamashumi 25 April lapho-ke litabe lugubha khona lolukhulu lusuku lwelutalo lomsebenzi utawubanjelwa lapha-ke enhlangano ye-King Sobhuza II Memorial Stadium. Lapho-ke sive sonke samaSwati simenyiwe ukuze sihlanganyele nawo emakhosi kulo msebenzi lomkhulu nakangaka. Etindzabeni temsakato we-channel yemaswati kubika Khanyisile Mabuza ngisesigodlweni kaLozitha.